Mā te mōhio ki te reo e piki ai te hauora o te Māori. Koera te whakatau a te tāhuhuranga pū o te ratonga hauora o te Wairiki te Moana Nui a Toi. Whai muri hoi te whakarewatanga o tā rātou kaupapa reo hou. I haere ara paira tāwhai ki te whakarewatanga I tū ki te hohi pera o whakatāne. Ko te reo Māori e rere ana ki te hohi pera o whakatāne, haere ake nei. Many more of our staff having the reo will really help the people who are receiving services from us and feel comfortable in our environment. Nō reira, kua hono tahi te poari hauora o te moana a Toi, te runanga hauora Māori o te moana a Toi, me te whare wānanga o Awanuiarangi kia whakaakona te reo Māori ki ngā hohi pera o whakatāne me tauranga moana. Hikaka katoa ka ahau kia uru mai te tini me te mano o te hauora Toi ki tēnei kaupapa. Kia ahau nei, koe nei tētai ara hauora o ngā whānau e uru mai ki ngā hohi pera o te hauora Toi. He kaupapa kua whakare waina ke ki ngā hohi pera o Waitemata me te rohe o Manukau ki Tāmaki Makaurau. He oi kātahi anō ka rewa ki te moana a Toi, ka mutu kuaroa e tatari ana. Roa rawa atu. Nā reira, ka taite wā, kia rite te hauora Toi nei, kia au nei. So I see this as much more than learning the reo. I don't think that you can learn the reo without understanding tikanga, and that's an essential element of this is yes, you will learn the reo to understand it, but you're going to get a much deeper understanding of tikanga. He whārau kaimahi kua tono kia uru atu ki te kaupapa, he rongo pai ki ngā kaiako hou. Ahakoa e whārau tangata noiho e tangata noiho te tangata. Nō reira me he mea e rite ana te kotahi mano tangata ki te haere mai ki te aku I tō tātou reo, kua rite tonu a Awanuiarangi. Ahakoa a Pākehā mai, ahakoa haina mana mai, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, mo te whenua nei. Ka mutu ko te pai ngātu, he kore utu. Rā paira tāwhai te karere.